Ponašat ću se, znači, prema vama kao što se roditelji ponašaju prema svojoj deci. Aj sad neka podigne ruku onaj ko je roditelj ovde. Evo, ti dižeš 2 ruke, ti se ne skidaš, sad nema veze. Ali, jel ste provalili kako se roditelji ponašaju prema deci? Ne kao da su mala, nego kao da su gluva i retardirana. Sine, fuj to, fuj to! Fujto. Zvuči kao ministar iz Sarajeva, gospodin Fujto Osmanagić danas sa nama. Pakao. Ili kako se ljudi obraćaju svojim kućnim ljubimcima. Šetaju sa psom, pas se po kaki i oni kažu psu: nismo se tako dogovorili. Znaš, kao čovjek kad kupuje psa, ostavlja ugovor,